Abalkı Kırgız halkının Kırgızkan deriminden gelseken, asıldardım Manastay Karaçı geviminden gelseken, Ağrılı jurtun aykölü kavılan Manas bas, Jakşılar tuğulgan jereken, mına jaratkan merin çaçkan jere. Gülgünde kılkın gümüşün, gülgünde kılkın gümüşün, Kaydı vasile belselim. Akçıvek giygen de selgilir, al gezde güzögüne bolcu katarım. Jaratkanım, elimizge kut bere gör, bereke bere gör, ынтымак bere gördü. Bıyıl tutuşumuz жақсы olsun, ырыскысы mol bolsun, ынтымагыбыз бекем bolsun. Жерибиz, elimiz güldöp, өнүгүп өссүн. Эң негизгиси тынччылык болсун. Қалған екен да өз? Уже таң атқанша даяр болып қалады. Şu sizдің қылған тілектеріңіз еліміздің тірегі болсын. Еліміздің başı sizsiz. Başınızdan devlet ketmesin, kut ketmesin. Үйіңізде daim тынчтық, аманшылық болып, birinci денсаулық, ikinci kengçilik. Allah Teala sizlerge ketpes devlet keng peyil versin. Rahmat can. Батаңыз тейсін. Бардық жалпы елімізге тейсін. Баткен жерге өзде тынччылық болсын. Құт береке болсын. Сүмелі өмірдерде.